O te toe whaatalo whātu mo wholo whātu sa moa I lau whita whaafonga le vanga o lea whiawhia ngata fo I leo lau whaasausaunga ina ua se wholo ma le 2 minuto te nei le July 5 I le tautua fo I ma le au nanga a lau BluTV ia po o lau moana TV fo I e mai sere poro kalabi whai u fo I o le nei aso Tautai e ma Asiata e langa le lei o le tātou ma taisiri le langi o wholo whaatalo whātu ai ma whaafeilo ai atu ai ia te oe lea ua mawhai ona e mafuta mai ia ile nei fo I vaenga o lea fiafi mātago fia le nei aso ia e mo ia fo I o le whaasolonga o aso timu to soso o mai amanto waso tolu ia e peitai o lea lau ma wasi tau masele ia mātou au kila ni nei tau masele le nei e fiafi ia e le taritonunga e le o noatia ai le alofa tau muli o le alofa whaasalafa lo tātou ma taisili le langi ia o lea umawhai ai foi ona tātou toe lau lua fisila whai ona e sila bai ia umawhai foi ona uwa ai atu I lau love ma lau like ma lau share I oe o au fatu lanu mu I so o lava se taimi e tongi mai ai I oe ma lo ha le soifua maua ma lo le pale sa moa ia e a mai le ne yaso e a mai le tātiu ngole de yaso iyo sa uru whao ai ma puno wa yeisi o tātou watunu I so o lava se tafa o le kelope a mata mai lava yo nao se yo nei u whaatalo whātu Asiata ma le poro kalame o le Tautai ia Tautai e le dei vaga o le fiafi o a whaiva ma tiu te sa no pia iei lo tātou watunu ia pe whaamata e whainga tā, pe whaamata e whaingo fie o le a lava le vaenga sa e whita I tungai e iei le talitonunga o le nganga ea o lea ua fuli alo va au manu ai fuli fao va au mala ua tātou la lango whaatasi ea e pei o le ngaipu sa tupu ai le nei vaenga o lea fiafi ea ua Tautai e ma lea tua fo launga o le nei aso whio i o le tala le lei whaatalofa mau folo whātu Asiata ia te autou o lātou tatalo o lātou whaatuna paulia o lātou whaatuli vaengau I le tua o lātou tala whaauto I le tua e manu ia I whaiva o Samoa I so o se tafa e meise o tama whanau whaatalofa ma whaafelo ia tu Asiata ia te autou malava ia tama whanau o Samoa so o lava se tiu te whaale malo
paepaega o malo ia mai se foʻi o company tumaoti o company tetele ia o ekalesia i so o se faitaulaga ia se o mai ai se galuega foi lele faalofi aʻau o e lava ia i totonu o le fale faaletalofa atu asiata mo outou lenei vaega o le afiafi ia afea la ia lau faamalo ua ma paaga mamae a le tatou porokalame nei mai so le tatou televisi faasalalau o le BluTV outou nei o loo mafai ai ona manuia ma fiafia le loto e tautua io avavai atu i latou lava ma latou sasagi mai ia ona faaosofia leo mo e galuaga i se lagona vaivai e tautua pea mo outou le atunu pele manatua aso lulu foʻi lenei aso sefulu ma le lima o le masina fai o le nei tausaga a o le aso foʻi lenei lea ua tatala ai noanoataga o matou nei na falepuipui luga e aukilani e sili no faapena atu io e o le aso lenei o lea ua tatala ai matou sa taloka i luga i aukilani ia o lea ua tatala tatou borders ia auā le fai malaga atu e manatua ia ae tatou telei faasee i tulaga o le porokalame o lenei aso manatua foʻi o le aso lenei le mauai le tatou fesootaʻiga ma le afioga i le taʻitaʻifono o le vaega faaupuafai a le faatuatua i le atua sa mo ua tasi o ia foʻi o le sui taʻitaʻi a o ia foʻi o le afioga le minista o faatoʻaga ma faiga faiva ae tatou teleʻisee ai e aora ou toe faamanatu atu e le o tuufauina pe tuuaunoaina le tatou poras faamolemole lava io e mafai ona e asia au aiga i fafoatu o aukilani ae ua iai le aiaiga ma tuutuuga muamua e tatau ona mai a uma ona faia o tui pui pui lua io ma faali le faamaoniaga o le vaega ma le tua le tatou pas foi le leu avatu lava i lau telefoni ma lau imeli lona lua e tatau ona provide pe faali foʻi se faamaoniaga o le tulaga ua mae ana faia i o lou siaki o le koviti i le fitu se fululua i tula ua maeʻa po o le tolu aso lonuiga e le o lau kui foʻi lea lega fai le kausaga le geʻegei po o le amataga o le tausaga e te alu e kekolosi ai le pora leai within 72 hours ia po le 3 days ia ona i vaega na tau ona toe silafia le tatou atunuu mai seʻi latou o loo e papaao i talafatai o aukilani nei ia ma i latou foʻi o loo fia malaga mai e asia aiga mo le kirismasi ma le tausaga fou oi o lea tala mea faasolo le tatou poroklame ou te fiafia faailoa atu i lotou paia ma lotou mamalu o lea ua pale mai luga o le tatou porokalame o le Tautai e masiani taelegata i lea o le auaunaga le tatou BluTV po le Moana TV ia le sa folau o le fioga i le taʻitaʻifono o le vaega faaupufai o loo tu i le foemua o Samoa i le faiga malo le fioga ia i le taʻitaʻifono o le faatuatua i le atua Samoa ua tasi o ia foʻi o le minista o faatoʻaga ma faiga faiva este tausi le tatou atunuu ai mai se foʻi o suʻesuʻega faasaianisi le sosoga i le Laaulialemalietoa le uatea Polataivao Schmidt i luga o le tatou porokalame masani faatalofa atu i lau fioga i le taʻitaʻifono i lenei vaega o le afiafi talofa Asiata talofa atu foʻi le sila mai mo mai ma le mai mo mai o se tatou atunuu i lenei vaega o le aso malo lava le soifulumanuia ma le lagi mamā ia le atua ua tatou taunu mai fo lenei aso fou mai se foʻi faiva matiute ma galuega o lo tatou feagai ai faamalo atu foi lona saʻi galuega ma mea uma lenei aso ia e manatu o loo taoto le agatonu mea uma le feagai ai foʻi ma tulaga o lenei aso ma le faamoemoe malo le tauataʻi i lautou falavaʻi malae malo lava le galulue talofa lava ia faatalofa i le agaga maulalo e mai se foʻi le soafa maualuga o keriso ia o lo tatou alii ma lo tatou faaola vaavai atu sulo le tino lausuga le Laaulialemalietoa ia ua faivaese o lo pepe i tulaga o le susulu mai o lou laʻei io e ua sili a laʻei pei foʻi o le tasi o soafa e tausi auā ia aiga ma le falefale tapuaiga pei ai se faamoemoega o lenei aso e se maitiute ma faiva no piai ai auā le atunuu lau fioga ia o sa afiafiga o le aso ananafi Pero ia alelei ananafi ua manuia le so o faamoemoe na iai te tunuga o faamoemoe ma lenei aso le fatoa mae al kapeneta kapena lola i o le fono tatalo i tono lesi afaitula le toe taunuu mai ai le faamoemoe o le tatou fono tatalo masani ia ona faasolo atu ai le tasoa laupule na nei le itulaipa o le ala na lo pae o le ai lagona le agaga mafanafana i le lofa o le atua i faatautoga o tatou tuifaipule fou tatou ia nafi palemene ia
pasi tātou tūlanga whaitawina o tātou taral tupe. Ia toa tātou tūla whono tā ua nāua iai o le. Re wha mauina o la whonga whaiwhiau. Ia tūlanga umanalo iai sa afia whinga nei aso. Malo whaavitai lau whionga le teitai whono, vi ia leanga le leo le tua. Ia, antao noa ina iniso whaafisili ono o le tāntaimi, o lewa e tamua sau noa ina fo i tūlanga o le whatautonga i le asona nafi, ia po le toe feilo ia yo le pāle mene i le si uyo le nei tausanga, ia whai pule fōu am whai ona alo ia ma whaafilo ia i tutonu o le mota o si o tāntou watunu. Se whai sau noa ngai tūlanga o le whatautonga i le asona nafi, ele i toi mau ele i maua seava no le o suita maitai e tōlua ono le finangalo le fongafitalai mtulanga o lo iai le tula fono. An whaona e whaalau tele me sea tula fono o le au whaatatia mai pe ona e sauno ina lau fionga. Aftai Asiata, o le ungal whainga whiwhiringa sa moa i Papatoetoe fitu malo sa tau wā mo le whaamoemoeng le nei. O le fitu malo uma o le fitu malo uma nei sa i lalo le vang whaile tapipi. Le sa to e tau awa me nai whainga Papatoetoe titi. Tau le unga le whainga Papatoetoe. Ia e 5 ua awai mo le fast. Ia e 2 mo le tapipi. Ia o le sa whatauto mai sui o le tātou tumalo ale pata i tu pailalo. Na iai le ionga ia whalau mawaianga titi mai ata fua. Tātou whale alili saipo, whale alili lua, tu le melto whaia maiava, fui mono tito. Tātou sa whatalua, ia le fionga e launti a manu Maverick Pesau. Ia, tātou mai i sa nganga lua, o iai le to whaia maurolo. Tā vita, tātou sanganga wha, le fionga ia tangaloa tele poloa. Ia tātou wa ana numera lua, o ele fionga ia a iono tile. Ia, ma le tātou sui tō tasi mai sa la whai i whaiesa na Papatoetoe. Ia lela ele fionga ia fui iono tenina. Ia ma tūlanga whaafitaile na, i umanmanuia le wha moe moe o whiwhiringa o tui a wai uma, ma umaean whaatautoina, wa vea nei la tau ma paipule, whamaoni, i tono tātou mota. O leisi tūlanga lena e tau ua i tūlanga o suita mai tai tōrua. Ia o ua manino le tūla fono. E reo le taimi le sa tauna whai e whiwhiringa lea. Ia e manatu ia i le toi o se tala o le ana whaato pelau. Ia o lea la e whai e whai unga e whionga whonga whitalai. Te ia mai a umatangi e whaasanga ia i le me lava nero se 10% le tātou te whina wai. Te manino. Ia ele mawhain tātou o se ai whapea, taun whasao. Mai tau whone whamanino tūlanga o le a wai whaatasi o whai unga na mai ele whai unga whamisinonga. E winga i le se ia mai a le lei. Wha moe moenga uma o leise si me whare velave. E whatoa manino le ma piki suita mai tai e tauna iai. E ono tūlanga whole o lo whetu na i le le mautonu po ai sao e ona le whawinga ina o calculation. Le bebesi ai nei. E peono whai atu te mua mua umana calculator whainu bela atoa le woi te simale. Ia se tūlanga na ua tu mai nai matu whai ti ele tā ua ma le tā ua loa. Whiwhiringa o tina nei. Ia umanatu, o le mena leu tā tia temine fitu, whai pule aloa ia, tā whatauto le aso nafi. Malo whaavitai lau whionga manino lea vai liu. Tātou me eo tula ia le whaatatianga tula whono whaatatia me se foile vaenga le whawhengainga. Te le finangalo whaalia o le toa tele le whiawhianga i le whaiunga o le vaenga ma whaiona e tau talatala lea i tū lau whionga i le teitei whono. Ia, o se tasi reo whaiunga whauar tātou malo, whiwhiria. Ua manatu, taru lava foin tātou whanga sole whilo inga male atunu. Tula i mai le fast, ua vese tula whono lea, ia le lan whatau nua na whilo na amataina. Ia vese ai toi whatinonga o la whonga whaiwhiau tau sinu. E tongi a la whonga whaiwhiau fo i whainga renga le kalisia, ma whainga renga i company, po vaenga fo le malo. Al tūlanga la vai e whaiwhiau tau sinu, e le toi tongi ni la whonga. O nafi le sa whaasolo el por kalame o whaitaunga mōmua, ia o whaitaunga whaalua ia Januari, ia na la wholo le komiti.
o mafuaaga o le lafo le komiti o leu tatou toe foʻi a mesa tatou iai muamua talanoa aloia talanoa atoatoa talanoa mautinoa talanoa i le atunuu leu tatou toe foʻi a le proses lenā soalaupule ae lē o le faatope lau na mai foi leo tonu e sasapa solo pai ana le faafoga le atunuu a le faamoemoe leu faataavale i le tulafono leo o faafegaina tuusao a le proses e tauna iana e lē toe manaʻomia le mea lea le faatopetope faanatinati le sa tatou sau mai nei temi uma nei me na ua teleele nunumi ma le tele o faafitau le tulaʻi mai mea faanatinati ia mo o le tulaga lenā e maua ane ia suli oto ese kokigi ese sevae e lē fetaui a 5 mavae o mea na leu tupu i tulafono nei faanatinati uma tulou foi le faafoga le atunuu ai ua manatu o lea ua amata le proses aua uma na pasia le kapeneta o lea ua taofi ia tulaga o lafoga faafegaina paura le mele ua agaʻi ai lona faamautuina i tono le palemene ia ave se loa le vaega leo le tulafono i lē toe faia i lafoga a faifeau tausinuu Alo whaafitai e lau fionga i le tai fono. Tātou se e mai a au tai ai lava i tūlanga o le usuia i o le fono, le asona nafi. E le tala o le tupe. Ia me se fo le tala whaupopo le tupe, e lau fionga, whaiona e saunoa i lea vai liu, whaamole mole. Ia, ele i aisi e swinga tele mai le mta upu tātou tala le tupe au tū. E sa tātou pasia i a setema. Au ale mele na whaineina o tupe whetuna. Tupe fo ia wa vavere anu le taimia i tue whangaina i tono mtanga luenga. E peo me voilea na lau tala pea u lau mtanga luenga. Tu uaile 5 sela wafe whanganga mo talo whalinga lau whai whatoanga. Ta whaiele 5 sela wafe na mo langa umo lau whai whatoanga umai Samoa. Mai o le whalinga nasa tauna whai au ke topa. E le whatoa pasi taro le tupe a setema. Nono winga wa tea i tua le taimi tauna whatu langa ai le aso leo tau mawha lalulangi i man wharinga lau visa whatoanga. O le lantua whitu na i el tupe lea e whao ngā i nisi vaenga o le tanga luenga e awhi ai le se lau was hulu awhetala e whaanga ngai le wharitele lea e whao wa welwhaingo me aia manu ia ma me aia ia ia ma tūlanga whapena umal poloketi lea o le whaingo tau mawha. O manu palangi o puaa o moa o povi mamoe e ave se la was wafe tala panganga yai o le si lua se la wafe o ave faanganga ile fausiina o le packing house savai i le fiele o yai se packing house le lei savai e mawhai aina toso kwa container ia mawhai ua maitu langa permele fai atele e pia ia o le lau pasia nei le talo tupe ia msalo por masina fau January a mata elona fau sia packing house de leile mo sabai toso palaka toso mori fai fata fai fai de lei na ia nga fata uli maina tu langa o le fa mo la baia o le packing house o le fale e fatu langa ile wina tu o loi fafo talo fa yufi popo tamu manioka ava me umalava langa ese le fatu langa na le tatum tanga venga o le si se lau wal su wafe ia le lau fa solo ne tau na tali e mene talo mua i tu malo le lau fa solo le wa mata na mata e vai moso masina lente nei la solusu tasi ale pata i tu pai lalo a solusu tolu ia ale fanga i savai ia solusu iva o le tui i savai ia fa solo i lava le se lau wal su wafe le fa so inu kai tasi o tu malo e fa ia la tu talo mua e pe o tulanga na talo tupe ia o lo fata oto mai lava i tupe to eftu na ai mai se nisi o meta ua o lo mai tawina e taunto i nei fa poponga laiti Alo whaafitai i lau fionga i le tai fono. O le tui lole vaenga muli o te whaafisili tui le tūlanga lava lea o manta upo le fono ia a se fo i lau tui whaafisili tui le tūlanga le nei le se fulu pasene le nei mai se ia tamaitai po o tina fo i mono lantou no folo o tau mawhai nei.
Ile amai nei la le tūlanga o lea wato e avantu le tūlanga fo ile le loia sili le me se ina ia whaamanino tonu mai le vaenga le e whaamanta e mawhaina to e ilo le unga le nei pe a whaafua te o le ua mai aona umai e le whaamasinonga to e apili o ile le pe o le whaamasinonga mawalunga le ngatai unga e ei se vai liu e mawhaiaina to e awa o le upumoni ai le nati o le mutua le ofitau mutua le sa awa o le calculating o le to inga whenu mero i le onu a o ei se ava noa e ono mawhaiai ona to e whaafoi ma to e whaasa o le whaingo le whainu mero ma le pasene le nei lau whionga le teifono Te manatu siata so se me se ata whasa e re whaintato waru le mautinoa ma aru pi oi whapea a tātara no sa o Asiata. O le ala se furu pasene o lima tasi. O le ala utani mena Asiata. o le lima Ia. O le ala ufai mai nei le pare mene le teimine. mali O le se furu pasene o lima tasi. O le ono. Pe sa wele o le fesilo na lua itua. O le ala se furu pasene o le ono sifu. Ia. O lono winga e ono lima tasi to e ono le ono sifu. O fela o tati ai le mathematical calculation o mele. Ile sao. O ina le fina wa 25 teimine. Ai a te ula vai ma lo tanto nunga i teimine. Pe ia wa tauna kolopa sifu pasene le wa matua o wal tanto bes. I bia tu utinai e o mai sao al fina unga le mai matama ma le tele ai o me fu. Yo tanto nunga na le wa tata mai nei. Pa matua na amata mene o se fu pasene ia umalo tu malo. mali Na mai la fainu mela ato. Pasu 5% na sao mai ton. E a lewa sao nei tina ia tai tō rua lewa mai nei. Tōru 5 whātasi umala tō. Ia au sa wela ma le mena i tu o mālor tina te simale. O umanu mela ato mālor te simale. Tu lou lava Asiata. O umar whaipule ato awha whaipule a lewa kota whaipule. Tu lou lava. E whapel tu ranga na lela tato iai. O umar whaipule ato na sau whainu mela ato. Ia sau lewa sau pasene. E furu pasene. Ia lewa sau le. desimali Le 4%. Ono te simale. Ta leise nganga o le mele la tato wo o iai. Ona sa mamā lava le nganga na whai etu la fono. O whato te leino tina. mali Peitai, o le la whato ai loa isi au lapel tu la fono. O matua i le tala whea ngai ai lava. Ma watiri ai lau mai tau. Ua tu mama ina i le whitwhiringa ma le alo ia. O whitwhiringa o tina le atunu. Ia le lau whai nei whinaunga. Wai vaira le whinau le whinau atu nei. O leu whinau atu le whai ngā malo whitwhiria. O le se 4% o le 5 tasi o le 5. Ia le whinau ma le malo atu ai. O le ono. Ia o lau e lumo le whamisinonga. O la whangata ila up. E tani la whamisinonga por alsa o ngol mere la atu. Ia matau lumanga o le whamalama maina. O whea tonu wae o air calculation o le. Whamoe murfi whiri o tina i to rua. Ma lo fa vitai io e manino lau fola sanga lau fe ngali tai fono ia wa le fo e mai tau atu a fa pe nei foi la wa uma fa tai inga la uma le pa inga le nei o le wa fa tai inga wa sa mai nei to tonu le fainga le 5 toru wa ilo la ia le wa le 5 tasi wa 5 toru a uma nei foi la le pa inga fo ai sa uma wa malo uma mai kanga kai le ele o ma wa 5 toru a wa le ma wa le numero le of tina lo winga e isia ka ko wa mi e uma isi pa ia inga mo runga le fiku se fulu le tanto ia ai wile malo foi le no sai malo le fato to ia tu langa foi le tau mo fainga o le vai liu le ia na uta o toile follow le famisinunga ia a tonu la vai toe a wo manu tu langa umai o ngatasi ai foi mo fainga fa vai si o tato o tunu ola ta mai le tulanga i vaenga o tupu mai sio tanto o tunu e se mai le pale mene o le o manu o mawar covid sio tanto o tunu ola ase update mai le nei taimi la o feonga le telefono Mai ne lili poti le telefono le New York pelo tu si foi al capeneta o lo manbia i si ali ile mo fa mai taimi nei mai o te tonu lava e se me fa pole nei mo nei taimi o lea ua taoto le angatonu o loo malupui pui al mea o loo whanofo ai.
ia ma le tūlanga o lo whaso sura petong fitinga ai le tūlanga e whapure ina tātua tunu mo nei taimi. Ma lo whaafetai o leo lau e sau noa e leise vai liu e ono whaape ai wa tau whaamaonia na pi ia tuinisi manisi wa ta ape atu itua la mo fionga? E ai, te loa na vavera ngā ioi a le whaaso i fu maraloina na vavei ona i loa ia ma whaanofo i sea loa. Ma lo whaafetai ono te lo nai te tāpena i le tūlanga o le whongo te talo o lau whaafesili e tai au whaia i le tāfesili muli muli la wa fionga le tei whono. O le ale isi la sanga, le au le ansa vali ma tiro tilo iai le tūlanga i le kāpeneta, ia me se fo le tāmatanga luenga, ioi, o le anga ia sofia fia, ia me se fo le ua mai a le fono, whapawhala le telo nisi o vaenga, le ase tilo tilo i le lumana i marasa valinga o le iai. Ia, nau le nganga lava whaaftai Asiata, o le aso na nafi na ave ese o mai le telo le fesiringia, ia ma upu matala sa a fonga fo ile atunu mtato bebesi ai. Male. Ile taunoanga fo ele laitu o le vai whapea e ele i tākiri si masi o tau ave la tau malo. Ia ona nafi. Ia o le tau tinonga le na ua le tau nuu fo na valoanga. Ia e tau tala mal whaalo alo. Ia e pe la wana apapatu e le mwhaito tupu na mea. E voi lan tātala noa ia i tā whatatanoanga tele na whai. E le mawhaina tupu le na mea. Yo mai ele tupu ia le lau whamaoni le son nafi wa tolu sfutasi le whatuatua i le tua sa mo tasi ia ai nao le lusfuru o le whamaoni ngale na mta upu le na aungani e lava marta penanga le whatuatua o le tūlanga le iai ia ma whaaro ia ai mwhasisile ya Samoa ele ai ele tupu le me le o le ele i tākiri si mas wa sui whainga malo ioi e nau na avatu le saunoanga na lea na iu iai le ponutanga al parmene nafi wha mautino ai sa moa ma lau tapo inga ia o isa apa i lava i tautinonga ma le forsanga me se fo i le wha lauloa na avatu e le mawhaini tau tupu le mea a fo i tūlanga o saunoanga ma mea sa whai fo i le laitu o le vai ia le wautou wa iai ia na umana fola fo i le pas fururua al palo tatele ia tato mai fai ngā whamsinonga ia e toi fola fo i le malo ma mai o to fitu fai ngā palo tala aiti ia toi sa wai tua mal whaupunga le nā ia e toi tau ave le malo fo ia a lewo to vai sa mo ia wale o lea fo ia pau whanau ta inga le taimine Asiata o leo wha mautul malo mai le toi iai seisi swinga Pauale fa na ta inga fa mo na ia sa ili e mi tonu sui e toi lua sui e tauna atu mo leva no tina ia ona anga i le luma o ani me tupu ma fa taulu manga fa sinonga ia on menna e muri ta iai a ape foi fa tini le walu Asiata o le wala lata mai nai fa sanga tonu ma le mota fono ti fa Hey. Tala o malofa sinonga e o tonu e dumo petesa. Ia, ona feo sofi role dungo isi tui e tō lua na toi. Ia, lolo le ape foi roa. Vai lupe o e tanoa. La o fionga i le Laaulialemalietoa. A le foi la ua tutupu ai matangi li ua va. Ia, se ia mai ala so finangalo. O wa o le ua ilu mea o le whamasinonga. Nisi o vaenga o palo talaiti o nasin update o lo tatia mai ai ma wha mai ai lau saunoanga matangofie. O le taimi nei iai te walau mai nei o le mato te whatasi nei ma le tofai ia maiava. Ia fui mono tito. Ia e mesi foi le fionga ia fui mono vi inga. Ia ma le fionga ia soi. O le komiti na le fionga ia ni tofa ia maiava fui mono tito o whamaoni ele so ia wa mai le tangi a le fo isa lata o ba manu le mai le whanga ia ono le whamoe moe wana lu ina ia le fionga le tofa ia maiava i le whamasinonga ia o le la matou te nei o le ta pena tau rumanga o le so ma le tari atu
ia pe me foi le wa toi fu su tang ia wo maltanok ia pe tu langal na le lava ta pena malie ma fau atiri ia po ai foi le tu o nei mea ia mal fa so lava e tamu fai pe apa mai ua lava po le lava le tau manga afa pe foi abe uma e la tau ia tui toru e toi e le toi suia ia malo ia ua mautu ma ua mausari ia o le tangi a le sunga ia Fatarain to fai a Fatarain tanga fa tanga ngalua o loa nga i foi lai tu al vai ua pena si fiel tatu tu malo le ana fa pe anu totas no tino lava le suir fast ia langa wo malato tolu ia na le ia le afe ru se la palota ia lena manu malo le suir le chapi pi le ono se la lona winga o tatu no fo mo tino le pe ana tu au la fo tatu su ia se si totas ali ia to aila male tal sanga to matanora i le mela vale o fina winna o le sao o le 1%. Ia le la tati e tatu tangina tolu i le tatu lava pito. Ia le situ, ia le mau am salo pe fatoa manino umale matal vai taiao po tala taiao alfa mo na o tatu a inga Asiata. E le to eise si mea le afasanga sa o loa ia le vaai ma le tepa taulai o fa moenga ina ia fatini loa taulu manga le valawina mo le whainga malo fifiria. E le to e foi ni manatu inistu langa o whaamsinonga manisi mea to e apa mai e whaala bea pe whaala be lave ai tula i atu le whainga malo fifiria mo le whaatau wina taulu manga o le tātou whainga malo wa tātou tau pure nei. Ia maltatalo ia tātou o lia e whai ungon nei vai aso ma le whai ungon nei masina tātou walo atu i taulu manga o le pasafifia. Ia me se fo i le amatanga o le tausanga fau ia tātou wanga i loa i anu le au tāwheloa le tunu. Ia mori atu le ngang whaaftai Asiata i taulu manga fo tāpol kalame uma ta whaatanoanga ma me uma malo fo i le onsai ma le tāpua i ma le talo mai. A malo atu fo i si o tātou tunu o ala i whai walo whirima ma le tāpua ia. O tātou walo whai wa ia e le ia ni mea le lei e mou masifile e mou. alia E mou ane fo i wa matua tele le mawhatia ia e mai se fo i le ngā pātia ma le ololo ia ma le tautia i le ala o alfa moe moe. Ia al mea siri o lea ua mauti nol whainu mela tol sutasi i le lua sifuru. A o momo ngā lofa nā Asiata mo nei aso a fo i whai walo whirimo toe i tātou atunu e mai se tātou paanga masani ia te i tātou tau puripe tātou polklame o lo toa nei tau sang ai ta i atu e tātou ole le lofa mleanga le riu le atua. Ai whaftai tere mo le tāpol kalame, a lofa tele atu uso, o whaatu whai whawhonga mai mo le tāpol i mai si tātou atunu, a soi fuia mai manuia. ia whaaftai tele le tō whaantatala ta noa whaalualua lau fionga le taitaifono lau songa le Laaulialemalietoa talinga e fia longo e peo le tala i le maunga i sala whai a ua tala leo mali e foi ia le tō whaalualu mamau i le nei vaenga sa afi foi ia lau fionga le taitaifono manino a manto le vai ia o le mātou foi le te talo to ia muli papanga po le fala maula le ula sanga iane ai o le tai ia faatini foi mo le ai awale tūlanga foi fai unga o le nei tau sanga manuia foi le alo atu ia i tau lumanga o tāpenanga o whamisinonga i ngata foi lea foi ulinga o le malo ia uli masau e peo le la au le teine o lo wala taua tātou toi feilo ai foi se taimi o le vai aso fau mo le tua i se tō wha o se ola foi mai le tua ma oso mantou malosi so i fuama ia manuia le nei fiafi Alo whaatu Asiata, soi fu mai manuia Samoa. Aftai. Ia, o le whaatala nonga le nāma le tātou wa o tonga fo i o se prokalame mai Samoa, ma le fionga le taitaifono o le vanga whaupawhai a le whaatua tua i le tua Samoa ua tasi. Po o ia fo i lana fionga i le minister o whaatoanga, ia, hai mai se fo i o whainga whaiva este tausi ia, ngā tai lea o suenga whaasaya nisi. Io, lea ua te tala lea wafa. Fetalainga ia ua tanoa fo i le nei vaenga o le fifi ia ua manino ani si o tūlanga uma. Aftai fo i le whaato whala inga te tala, ioi.
anga ia o tūlanga o le tala noa I vaenga manino ma vaenga e mo mia mo le mala maanga I le mamalu lau tele o le atunu. A whape foi lao le sa whaafonga le tātou whaataranoanga ma le fionga le taifono. A oani nei vaenga sa kau whaange ngefu. Ioi, e hoi pese voi le kia ma. Nene fu mea uma le aiso na taunu unga le ala ua manino le mantau le vai I tūlanga uma lava o loo pale whea ngai masi o tātou tunu waranga teilia ia whawhailoa ia tuai foi I sui e tua fitu le sa manu malo mai ma filifilia mai ia I tu malo whapalo tala iti le sa lo tuelo tātou tunu ia a whapeo o ele te mafuta mai le porokalame le afiafile nei ai te malanga mai si tasi o I tu malo nei I tu malo e fitu ia a fio mai amatala mai o aol parmene e ananga ioi tau mai le lei e peo le ngai po le rua ia li au te lo foi o lea wa a toa tino o va a tau sili manatua lima se fulu ma le tasi no foa tonu se fulu tasi le fast lua se fulu le HRPP fa upopo fa tasi lima se fulu ma le tasi fa mai lo la yo upo le tunu ma le ufailaunga lele wa atoa lanu o le nuanua le wa atoa yo ai le yo ola kai mire kau ai ko ile le kau ko ile ai fi vo le fa mai ai lua ile ai faoso yo ai fa fonga vo I kaungo ai vo ia ola vo ile ola fa ka ronga le fa mo ai faoso mai facili ola fa ya tua lima se furutasi male ai faoso elu ia so atanga la va tele ia tala lava fo I tātou te tali e ai ia ai ele tali tonunga a toa loa pau la unga o no foi sua ma o lolo ia ole ale isi vaenga kau ki tau te toi apa ini fa mai ali sa unanga le fionga le na fa tulo wai ma fa poi lili ali sa unanga le fionga le telefone ia lo ko mo miangi fasikanga ka kulo mangi afakanga ioi mani tangata ni paseni al tato ioi ua mo mia o iso le ka ula ngonga lo fa ngonga ia ko inga me fa pe tatu tala noi foi to 5 minutos le to fa mai al prokala ia wa foi ngai me le lan tau wa na tau sa o to tonu mo me fas tangata tu lo lava ia le na so le he ko wola le ia wa fo ngai me o kau kua ia so uma le olanga ai uma enga ki kang fa ke si male ka ika ia o fe fo ni me u fa pe tau tua tu mai lai tono ingal fa ingale fa ngai ko nga me fa o le aso fina ngalo ai tau tua e sa ngai la fa so makai e fa mai le ai ngai ia vai ole e le matai ole a le vakua le soafa a ko ya oi me fa ka inga la soafa la ulu ska ko kara fa ka ila ka ko ka ngofi ilo na mata upule ai mai ko ole ve o frefong ya awa ele asi se ngam tulang foi vai sau ole la fa ilo makai ole e le makai ya la ulu ai ole a maka ya lau le la a mata ya lau ia auma e alu le iyo ele fa umanga la uru langa ole e soifua la uru langa le ia ko inga makua la uru ai sau ole e alu ia le nga foi pe kipi ese lau vai ane fa fonga la tunu ai le alu ya uru se imalie le ka ko ainga poko ya onga fa ko lo uru so le se foi de fingo ngi ko inga me wa fo fa ma fo ola wa fesili o te fesili ai lo ma fo ma te lo fo yo le nai ante oe esa oe le fa finga ya o ko ya ku foi la ya mar pisa ai foi atalo fatu le matua le tua masanga ia se uso ia fatata matile lua mesole tau tonga e taisisi ma uto umala mafuta mai ia se talia au fenganga e tau tua ma polonga le kausanga anto ma le olanga anto ai sa wa ko kesi mal le fa i unga wo ia e fa pena na onitala fo i fa tupu manatu e fuangi fa ma fo isi le manga yo ia me ole aya la matangata fo ilele ki nga le popole ia pe ango isi ai ngi pa lo ka masengu
ai ole alua ma fa moi kamare o pasengi ia ai alua fa moi pasengi ia lua la o facilite le lo ma fa uma to il program o fia kongu ale fai pule alo ia o fia kongu ale fai pule alo ia 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 nga fai lo sa fa ingan ngu ai lo sa fa ingan ngu ia fe mai lo fio ngar coffee yo lo fio ngar coffee o le sa ka ngaro kusi er ka ko ngu ia ai fa langi la ma fio mai fa pe o le walua ia afio mai fo ia la fio ngai le coffee o le pasengi awala nge tawala na avesa awal fisidi se finga ngalo le kumalo ia fisidi nga se finga ngalo le kumalo le o er kanga kale o ile fongo mana yer fatu pu manatu or ka ko programa kaya fai me o nye faru penga polar faru penga le ave e santa lo lenga sa fo tala lenga o tanto te tali ai ka di rungo le lenga awale upurna le tu fai tuai a falangi ngai lan ko inga fai pulele e ma ko ule fai o se falangi nga lenga fai ka finga oi lupe falele finga ngalo au kasio ka ko kumalo le ai lo ngasa ya fa lupe la sa ka ulang fa pe ya fio mai lo fio ngar coffee ka ko kumalo ya fia ngai se ngau lo le fio mai coffee ka ko sfut peseng wala vanna por kalame tato filo ila so tayau tultuli matanga usi tato tala ia ma se so tainga male fionga ia fawalo le minista o leo ma fale pui ia me se vola unanga tinei mu ai fai o tuai mala tala wa sir mai o leo o tauli maina o tato wiputi afa pe o tau sa ili sa me alofa ete fai me alofai ia i se pele ia te oe o lo tina o lo tama o lo ainga ai o lo e lango sua lava fo i tūlanga ia vai mai ai Laaulialemalietoa fionga tamaitai pale mia ia ipukia kama sa o laia ia afa pe o fo kama fo ilili kile marier kama ipuki ke vai ko ro kumu mai kanga kai ngula koko e fai foi la yer kinga la inga mai la wepu kama foi dele nga fai ngai kanga kai o mai la ko fale ai nga mai o kanga ka vai ku ngo so ore le ngungo le pukia lang kamale ko ko mai han e ko fa kwali punga ngai ko ingai ai mai la wip ai mai nga or kama karungi fa o lo e maua ia e se tau ngo fie no mera te vala uma yang o valu se lau tasi lo tasi va o call Bluwave on 0800 121 190 over selau tasi lo tasi va o e sila mai luma le tanto screen so o se tu ainga design BluTV ioi ia po le tama fo ilea talofa ioi le na tatou talofa le la display tu luma nan tatou talofa ia e foi upu fongava ai tasi ia fa pe te fia o ngalo ia oile lanu le tatou fua ia lenga ko fa manantu atu ia fa pe fo ia te oe e te fia e lango sua tu langa o le paisa mo made ia tatou matanga ruenga o fa atoanga ele ia le va ia lena tu langa uma ia e te maua i se tau ngofie ia lena wale ai fo ise te isi me alo fa ma fa yona avele to rua matamaiti ia ai ke ia fo i kinga ole ainga lo fa ia mo ingi mai mo ingi ia merry christmas e popula nga ala popula BluTV mari ki ia ko fa ia ko mo ingi popula ia vai e fele lei manu ai ma au yo lanto wo fanga to si ai fa pena mani si la votulanga e ma fai fo ona fai ma pine fa mau e fai fo ma ngai mana tuai ia ila to e pele to e vatu tato numero le fa sili ma ia ila to o valu se lau le la to na tu lunga tato numero ke o ka mai lava po le ale tu langa o le ipu e fai fo ma pine fa mau o le nei to sanga ia se kausanga lo wa ma se kausanga so ua io ia ai tilo ala i luma tai mi fo ile antor tamaitai pale mia ia malesunga la auli ia o le fionga ya olo male tofa ya wing ia e mana tu ai pepe upole tunu e mana tu pule ai le mana tu fa la yo proclame le ne yaso ale ase la manga o le tau tamali la foi fonga vatele ma tu antu yanti oil tu tato sponsors ele ngalo afi ai sona va fa aftetele Pacific Easy Money Transfer tu pela foi Samoa fa tu tuina fai ngofie to e vave malu puia
Pacific 40 ia ma le tātou talofa voucher awana ngalo e maua I fale o loa inu itua po o le ale au nanga I Samoa e te maua lava foi e le tātou Pacific 40 sai mai se tātou after hours. Le whangaro ina foi le tātou koko Samoa kalena awa foi ia le sosoninga na tātou tamaitai Samoa tātou OCA le aonga foi whaakamuta I te aonga fua mai lava le sifuruono tausanga ia se ia o atu tausanga wa ele koe mingoia I masamala. Ia awana ingalo ia te oe asia si le tātou website www.oca.nz. Ia le tātou ia ma le tātou the generator ia mo ilantou o lo tau fofua ni pisinisi matulanga whapena iyo ia fautua awale tūlanga o lau pisinisi tono ni usina nei ia ma nisi lavo tātou company MPP Ministry of Pacific People ia le na Pacific Easy ma lo lava whaafitaitele le lango sua ia le na foi la e anua ia marangamo ingi iyo kama hui lele lai mo ingi pula ya ai ko kamare ya o le plokisna mo tatou umalava awali tia le tuato e taimo le nei fiafi Asiata fale marpio vauli como le tatou BluTV soifua mai Emanuia. O mali Krismasi ma fai longa tupeta I lua se lautala e fa se fulu o sauni e le Pacific Easy mo ana paanga e lua se fulu fai longa mo Samoa lua se fulu foi fai longa tupeta I lua se lautala mo New Zealand nei fa mole fa aunga le tali fofonga au mai lau pasi I loa ai wa mai au na fai utui mai fautui na foi le fa aunga le F-Pass e tutongi ei tupe fa amomoli pe a fa aunga ina o tato ofisa I o Tara o Tahuru ma mangele fa aftek tele Samoa le langlango I le nei tausanga ma ia madu ia tele le Krismasi ma le tausanga fou I ainga umo Samoa. Modisi whamtalanga wala au le oval selau o tasionono. Po le lua fitu ono fitu wiva fitu wha. Pacific Easy o lau paanga mo tupe whamomoli I Samoa. O le Oceania Career Academy, o sea o ngai mangele ua whaatuina I le pūlenga le fono mo tangata Pasifika ma Maori. O sea o ngai mauaile to mai whakamuta, whaapea I sianga wa eseste. E talia so se tangata mai le se furu ono I le wha se furu tausanga. Ma ea o nga fua li ima tamai tai wano fo mau pesi te seni New Zealand. Whaafso tai nei loa le OCA I le overu se lau, ono lua valu fitasi. Pe asia si le website www.oca.nz. Tua ma le au nanga remote tau sa mo service station nei tona I matu. Ma tau te utuina lo ta vale, ma le tele unisio matu au nanga I se. Ai le ngata foile, ma tau te seke ina fo ilo ta vale. Siapa lah yang voice wow, mau lah ucapan. Apa itu yang baik Pak Olusa? Awalnya telepon, matu siapa lah yang voice mau lah ucapan. Mulu no posible dia. Mua, tapi lah ucapan lepas out. Mua, tapi lah telepon ni time out tu ina lah ucapan. Malah bayang mulu. Mana tua fu? E matua I fasa ina lo tau maktapa ai no fuanga papeni. Ota Samoa. Ore mota mo Samoa. Mado te fia e au na pe mo o Samoa. Paftaila fia mai. We'll see you again. God bless. For the next generation of growers and farmers in the Pacific, may you find your own rhythm on the land. May you grow and teach others how to grow with love.
May your skills and intuition continue to nourish, nurture, and advise those who need it. Local voucher is one of the most convenient ways that I'm finding now to do my shopping here at Farmer Joe, and my sister just sent through the voucher on my cell phone, and I just come straight to Farmer Joe to do my shopping. Ole si tulanga pitusili ole tau. Ole lafo me ole pepa tala oloa. Ona whaangale e whaatau ai oloa e au ngā more ainga. I think it's really convenient for families overseas if they don't know how to help their families here. Then this is the perfect way. Mai ai la sa suma fua tau e lisia sa. Le fia foi sa we mo mawina le foi au nang fo ala mai le talo for voucher. Ila wana fa tau ma me te mga oi. Ile voucher. Tai mo le talo pa voucher ua mau le apususi o se wa fine. So se paro loa fai ngo fie. A me se le tferwa i mala telefoni. Tai mi uma. Ai lo la fo mer cash ona ino le tamao le ainga. Pa te tu la vole talo for voucher mo le foi au nang fo pa tai. Ma lu la le tsam pai. Pa tai talo pa voucher. Teki talo pa voucher.